Game wali sarang titiang niki wayan sem lan Meme juga? niki ring Studio 5 Los Angeles. Tidak kalau on air. Petang ini on air. Conference call. Ajak Made Roy, ajak Made Jack, ajak Krishna, ajak Tutnik, ajak Panak Tiange. 1, 2, 3, 4. Woo! Durung tiang lantur tiang jagi ngaturang pananjali umat Om Swastiastu. Nggih niki wonten IM saking semeton jane tiang pacang giliran niki muacen sareng Madiroi lan Meme Gege. Ini apa nih? Apa tembang ini? Togo Batu. Ini nih bacain lah. Yang kematian. Nah, oke, ready? Jani, apa yang mau ngendin? 1, 2, ya. Om Swastiastu, Panak Tiange, Ring DJ Gumine. Ini Meme Gege. Tiang Nuna Gangarena Sinang Pura Yaneng Wenten Iwang Antu Titiang Matur Riantu Kan Tiang Wau Uning Basabawi Asadik. Halo, sarang tipiang Riki ring Studio 5, tipiang Maderoi, sarang Meme Gege, Muti sarang semeton tiang wayan sem. Jadi nyarengin ini dani Riki ring kita baliradio.com. Ainge mungkin tipiang jadi ngwacen IM ane kaping pertama niki Wayan Army. Masih janji? Enggak, sing kenapa? Untuk semua Wayan Army ini niki atensinya ring kita balik radio. You don't tell me what to say. Oke. Semua Wayan Army ane Panak Manak Tiange. Yan ini. Agus, Bapu Agus, Bapu America, Maraketamu. Gati Panak Tiange. Petang. Agus sing ada Ibi Petang. Meme sing Juari sing Bani Tamba Agus harus kita Bali takut. Sing naman sama sekali. Membenci. Kewa. Terima kasih. Jani ker Buen di kamarmu. oh dini Dini, Oh. Daddy. tadi Oh, takut. DJ, kita Bali subuh hilang. Wila. Maria. Restart. Adi, ven kita. Gimana siaran kita Bali? Yang takut. Tembang request akan semeton Bali niki Pande, mau kita ribut ke mantan Pande jadi kirim salam buat semeton kita Bali ring chatroom niki wenten pecalang, Debudi, Ami, Hana, wenten Meme Gege, Pande Tok Natu lan tiang sendiri wayan sem. Mat masandekan ke mantan buat beli wayan sem Meme Gege, mat on air ni mari terus Meme Gege, Meme pasti bisa. Terus salam Tresna ja Ana, mat hari Tresna ja Ana niki yang keempat sampun 4 bulan sareng Ana dumugi tiang langgang sareng Ana. Nggih dumugi langgang niki nggih yang doakan dumugi langgang Ana lan Pande. Kita jadi metaken niki Meme Gege niki ampun udah tahun niki belajar bahasa Bali niki. Petang Tiban, Meme Melaja Bahasa Bali. Meme Melaja uli buku pelajaran Bahasa Bali SD, SMP, SMA, nyumunan uli siap suam, ikambing ikan ilutung. Satua Bali Makajan, Ganding Bali Makajan, Jani Milu di chatroom kita Bali, Teman Gati. Semua niki buat Meme Gege sampun support niki kita Bali itu. Ring buang niki wonten Tutnik, wonten Nana, punopi gadre mangkin dumugi becek-becek ke mantan. Terus buat semeton ring Toronto wonten Bolo punopi gadre. Suk semua niki sampun
videonya niki untuk kita Bali guys, semua banget sampai tiang wayang Sam ring Studio 5 Los Angeles. Terima kasih dari DJ. Nggih kan sebelum balik sareng tiang iki wayang Sam ring Studio 5 Los Angeles, makin tiang iki sareng host kita Bali ini juga kirau ring Studio 5 kita Bali. Makin raya masuk ke Guang dasa 10 Januari, guang dasa sia tiang kami juga bacang on air di ring Studio 5 Los. Semeton sana pengen request tembang mangga ikan di ring kita Bali radio. Seluruh yang ngador yang jaga ngaturang penganjali umat. Oh, swastiastu. Ini ngomong. Oke. 1, 2, 3. Tiang Meme Jagay, Jadna Tombet, Satane Sitan Uning Napi, Tapi Meme coba dari DJ Dogian. Tiang Nunas Nangwana Sing Nampur, Yaning Wenten Iwang, Antuk Tiang, Matur, Riak, Tukan, Tiang, Wow Uning Basabali Akadik. Anak-anak Tiang DJ di Gumine. Terus Emi Durani Ricky ring Studio 5 kita Bali Radio, the first and the best Bali The first and the best. radio. Bahasa Inggris. Ini tembang pertama yang jadi putar tembang satu yang Bali Five Band ini sana majudul Gita Bali ini yang bingkis buat para semeton sana tuning mangkin wetan dot natering tensi Sukma ring Bulgaria lang semeton sana lianan Ricky ring Gita Bali Radio niki yang wawusan ngai video klip sa Gita Bali niki sarang Aji Bagus pemilik Glan Kru Bali Five sarang sinamian Ricky Tor DJ mungkin Ricky nanti ring video klip Gita Bali mogi tribut Kemantan bengini mungkin sampun dados tinggal ring itu 1, 2, 3. Bali Five Band Kasukaan Meme di Seluruh Gumine. Ini security blanket tiang Agus ane yan Agus di samping Meme bisa yan Agus sing ada grogi. Meme juga sampai tiang di mungkin Studio 5 yang jadi pedaken untuk Meme juga. Kira niki ngajen Meme kok dua saja niki bahasa Bali niki nyumu. Meme ngelap anak angkat nyaman target saking Busan View. Ia masuk di IHDN Institute Hindu Dharma Negeri di Singaraja. Yang sing ada nyaman target ane dua weekend sabar tekan bulan ini pasti Meme sing irang apa suksema ping banget nyaman target. Sanai tiang sayang cara panak kandung. Terus Meme tahun pertama itu melajah agak kewah nggih Meme Petang tiban. pun petang tiba nggih. Jadi Meme berlancar saja bahasa Bali niki. Kondan, tapi yan terus sebilang way. Pedik-pedik. Yan nawang manian bisa. Meme subuh bisa niki sampun nyambung ring. Karena Meme deman saja ajak anak Bali. Ane calling ramai di Gumine. Nggih subuh. Tanggal kuda Meme ke Bali Meme? Tanggal 2 Maret sampai tanggal 21 Juli. Oh, mau keluar Meme Biasanya 6 bulan di Bali, sebilang tiban. Terus Meme di Bali lakar mungkin nyaring. Pasti nyaring, Meme nelayan. Ya nelayan pasti nyaring, mancing. Nggih. Liu man Meme nih. Acupak man 520 mengide. Mengide. Ane paling jan. Nggih, amun cukup kerjaan saja Meme. Kudidi? Anggon jaring Meme ane cinik. Oh, lah jaring Meme. Oh, nelayan lah jaring. Nelayan. Niki wena tembang saking video-videone sayang dumugi sene mau tuning tribur Kemantan sareng titiang wayan Sam lan Meme juga saking studio 5 di Los Angeles, Amerika Serikat. Suksema panak tiang mendukung tiang. nggih niki Meme juga ampun Grogi. Meme juga niki mantap niki mantap.